Dobrodošli v nov video in v novi epizodi Side Hustles. Še zmeraj smo v Grčiji, kakor vidite, res je lepo tukaj in danes sem se odločil, da bom posnel novo epizodo in sicer danes bomo govorili o eni zelo zanimivi stvari, o graphic designu. Zdaj, jaz vem, da ste že slišali za to, ampak moje še niste slišali, kako lahko dosežete full strank s tem. In tle je tudi zelo high demand, sploh zaradi tega, ker vi ne veste, koliko velik biznisov je, ki ima res slab graphic design, tako grozen. In sploh v bistvu ne vejo, da rabijo boljšega in sploh ne vejo, kje ne dobijo graphic designerja po dobri ceni, whatever. In danes v tem videu bom povedal, kako lahko vi zaslužite z graphic designom. Če ti gre dobro, to ni tako težko začeti. Če ne znaš graphic designirati, bom na koncu videa povedal, kaj lahko naredite v tem primeru. Sicer bo manj profitable, ampak bo tudi profitable. Greš v bistvu samo na Twitter, Instagram, TikTok in napišeš, I need a graphic designer v search, a pa graphic designer, looking for graphic designer, whatever. Bam, ti bo bilo spet full folka in spet isti princip. Napisal boš 100 in od 100 ti bo 100% en, a pa dva rekla, da lahko, ja, da te rabta. By the way, 100 folkom lahko napišete v eni urci, samo to, da ne bo kdo rekel, jaz ne bom pisal 100 folka. To je preveč v easy variant. In ljubitelji tam sprašujejo, če kdo pozna dobre dizajnerje, svašta. No, in boste videli, in se napišeš, bam, jaz ti lahko dobro dizajniram, to pa to pa to pa to. In imaš iz prve, samo ko napišeš v search, imaš full potencialnih strank, no, to je najboljša stvar tukaj. In potem pač samo se zmenite, bam, jaz bi to naredil, jaz bi uno, bla bla bla. Verjemite, da to se jim splača, zaradi tega, ker graphic design prvo kot prvo, zdaj odvisno, koliko ste vi jaki, to je pol tudi odvisno od tega, kako boste računali, ampak če pa ne znate graphic designirati, pa bi še zmeraj to delali, pa lahko v bistvu ste samo middleman in dobite stranko, bam, greste na Fiverr in pa v bistvu samo podatke, ki vam je ta stranka povedala, povedali ste na Fiverrju, naredi za vas, vi jim pošljete in to je to. In v bistvu vzamete ta profit, ki vam je, ne? Profit si sami naredite, tako da bo vsem cool, no. To je spet en čak čist samoumeven preprost video, ki mislim, da je vsak razumel, zakaj se gre. Zdaj upam, da ste uživali v tem videu. Te series so, kakor vidite, bolj kratki videi. Povejte nama, a se vam to zdi cool, zato ker sva skontala, da full folk gleda full mal. Tako, poprečno gledanje na najnih videih, ki so ponavadi od 5 do 10 minut, je tako vedno 4 minute in sem se pač odločila, da bova začela probavati, kdaj narediti kakšne krajše videe, da bo folk celega pogledal, ker vi verjamete, če vi ne pogledate celega videa do konca, ni fore, da se sploh kliknili na video, če boste pol informacij zamudili, no. Samo to sem hotel reči, ano. Tako da ja, upam, da ste uživali v tem videu. Ne pozabite followati na Instagramu, pa napišite nama, kaj bi še radi slišali in ja, se